Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje ulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Hhayi-ke bafethu sesilala-ke nje kulona-ke usuku lwanamhlanje kuLwesihlanu silala-ke ngey'ndaba-ke ezibuhlungu kulona-ke ibhola laliseNingizimu Afrika, iy'ndaba-ke ezibuhlungu zokudlula kumethule-ke wezemidlalo ka-SuperSport laphayana-ke ubaba uPhumlani Msibi impela-ke nje sithi dudu emndenini, kanjalo-ke futhi-ke nakuyena sithi nje alwehlanga lungehlanga alale ngokuphumula. Sobonana kwelizayo, sithemba ukuthi-ke uNkulunkulu uzomamukela ngezandla-ke ezifudumele ubaba uPhumlani Msibi. Like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.